Балалар, бүгінгі тема ш авазы болған сөздер. Минем арттан қабатлайбыз. Ағаш, ағаш, ағаш. Шилек, шилек, шелек. Шилек, ш. Шаш, шаш, шаш. Шаш, ш. Bıçak, bıçak, bıçak. Bıçak, bıçak. Ben ş deyip aytamın. Abay, aytыңыздар аңа ул ш түгел, ш deyip ayta. Bıçak dey. Соң әйтсен ул бит казак. Ул ш белән әйтә, син ш белән әйтәсең. Сез бит кардәшләр, дус булырга кирәк.